enjure bire jiro rubari nyamwinji etandikira hagati ya shamwenda zo mwebazyo ogwizoba ryanye mwebazyo nokwe kugwe kasiga yacu ekereze bintu by'abantu eberumwa amaju emisere hamwe n'amatungo saba government ngwetu yamye etereze cyo kurya etereze mboye mukamba na muhogo erizoba twahikomyanye mwe sisikarirwe bintu erumwe muruka gwa buyanja kibanaga yo kubanza na kibanaga ya kabiri omuruko gwa kitagato mugomborro ya kizoba mu district ya Bushenyi kwereberana gitu bitu twashanga abaturage mu byangebi bacuramirirwe kandi hineba tugambira enzererete ibugwa bwonje erukora na choro chamani erukutukura ensiyona yabo mwirma twasoberwa tube turyaho mu kiyungu twarebe kiyungu cyona kizoro rubare kizora kahi urutoke twasanga ndere tine cyo kufundikiza tine cyo kutekesa bwanyuma yo futerwa umuyaga mbe nakwasere sente za PDM mwezo kinazi kwasire nagura fatarayiza mwe hato umuyaga gwimukire na no rubare rwatere rutoke tinyine ho kwiha sente ninshaba government ingwetu yambe egarke jiro ko kuyatwataramo itwembereji ne kutusuga hababo kuba tutwine na sente zo kugura buhunga intoke zona no zirazuhireho umuhogo zuhireho n'ibitakuri mwe tukumanya twandusaba government kutereza ubuyambi Deus Mukondano chairman wa kibanaga ya kabiri aho twashanga n'abaturage bashobangirirwe nibagira ngo embereji babire batagiherire nukwe kushaba government okurugaye kabakwataraho icyanga cyanjye kiryo mu mbera mbi munonga eyo kuterwa orubare na nihunga ry'enjura kugira ngo ibintu byona bisisikire amatungo gasisikire gahwaho na nemisiri yona yahwero cyumwe ayitwaza kurugero mu mwanyogo twasiga abaturage barakwekoramo umurimo barukuyorora bare ombitaba no kutememwa ha mitumba y'ebitoce ebigwire gasha kwa Onesmus Ndyanabo.